Ne oldu? Gece sonunda çıkıp üveyesine çalıp korktum. Seni mi? Üyesine şanlı göre. Ne de korkutat? Eşke çıkar, prayoka çıkar, 5 yıl kalsam ne ders kopu kalsın mı deyim. Ne ders kopsun, eşke çıkış gerek mi desem. Kamalın kim kıkalmadı ağa deyim. Normalde adam olma sen bir yerde oturup aytmang deyim. 3 gün 4 günden beri bana tamak ap kirmeydi. Tamak tap kirse bermeptir. Eşke dağı çıkarmadı beni. 2-3 günden beri çıkarmadı. Bağışlap kirgende 2 gün çıkarmadı. Geçergide 2 gün çıkarmadı. Meni hukum barda çıkkanға, bardыгыга çıkkanға урсатмага мүмкүн эмес. Кызымчылык көрсөтүп атышым мага. Коркутуп наша салган камап төлөтмени. Сотчулук намазына укту. Сотрудники нормальныйда болгондо сен жерде отурбайт деген. Командир сөз туурабы? Кудай бар. Кудайды алдыда шы, Кудайды алдыга барып барабыз да. Жалган сүйлөө. Эми Бакырып сүйлөдү. Болсо ичидеги түрмөдөгүлөр. Мен атыңыз ким? Мухаммед? Дилмухаммед. Мындай да, атыңыз жакшы экен, кыйын экен. Мындай да, илгери 40 жылда келет деген да. Кыңырыш кылда билинет, бирок 40 жылда келет деген да. Азыр техника жетишкен тезеп ташуу маалда 40 секунд кеп калдат да. Bir gün olsa bu gün sizden ayı okuyuşun mümkün ben kayıttan narşına kıldım. Gayet olsa öğlenöste kayıttan ben narşına kıldım dedi. Narşına kıldan gayet olsa boyutta. Oşo çımdıkta hiç gerek. Men üçün Germaniya önü koydu. Men üçün Arabistan önü koydu. Çımdık var. Bizde çımdık yok için bok bas duruyor. Sebebi. Kumtor altı kendine 250 yılın altına çıkan olsa Pelüş menüsü 2026 oktyabrga чейин Кыргыздын өлгөнү 700 өлүм каз менен өлдү, туулган 700 калп менен туулду. Sadece Papa келгенден кийин 1 айда 82 миллион киреше киргизди. Дагы 11 ай турат. Кыса болот да. Ошон үчүн эртеби кечпи сиз башыңыздан келет. Шондо айтасыз да, мен кайта кетем деп. Бирок бул кыз эч качан алдабайт. Бул эне. Себеби алдабайт да. Мен алдабашка ишенем да. Мен бул кызды Курманжандатка деп колдоп атам. Bozu koluydu edem. Kur'an kalmak veremem. Allah'ını koyup kasam içeyim alıp veremem. Jardan bereyik degen oydu. Ya men sizdi jardan bermedi degen жок. Ошол Эвесинин начальниги сүйлөгөндө сиз кантыкпай калдыңыз? Булгуп атат. Сиз кантыкпай калдыңыз? Бакырып бардык эле кызы чогултканда көңүл бурбай калгам да мен. Сол сүйлөгөндө мен турдум колум менен. Столдорду. Sen normal adam olsa gerek kemeksin деген. Эми Кыргызстанда закон бирөө да. Бирөө. Ошо Кыргызстандагы закон барга бирдей турамыз да. Ошо үй-эчтеги башкага да. Сааты менен бөлүнгөн да бардыгы. Же бөлүнгөн эмеспи? Бөлүнгөн. А булардын укугу бар. Биз укугда 3 күн тамак бербепти да. Кимдин укугу бар тамак бербешке бул? Бул адам өлтүргөн жок. Милицияларды татканым үчүн ошондой кылып атат мени. Кордоп атат. Эми батмандай да. Мен ушул иштер боюнча атайын Бишкекке бардым. Бишкекке барып, ошо президентке жолугакчы болбой калдыгын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловго кирип, кабылда болуп, президентке кат жазып бердим менчи. Ошо киши, ошо биздин суранышыбыз боюнча президентке барып жолуккан экен, президент жөнөтүптүр. 3 күн шерде болот. Ага да сүйлөшүп ошондо алдыда. Сиз жок эле. Сиз уктуңуз да? Ол айтат. Азыр Батманы деп атат. Onu oşkap kotorot деп атат. Мен кепилдик берем деп атат. Ороздоо күнүнө мен кепилдик берем дейт. Сен иш кыжалат бул. Сен башыңды бийик көтөргүн. Сен камалбашың керек. Сени камагандар камалат Кудай калса. Мана садыжа барган, кыйналды, кысталды, акыр келип түрмөдөн президент болуп чыкты. Эмнеге? Акыйкат бар бул жерде. Акыйкат эч ким жашыра албайт. Ошон үчүн сен ыйлаба, көз жашыңды төкпөгүн буларгачы. Мага акыйкат жок. Бар. Батма. Акыйкат. Батма. Кулаксап тур. Батма, сабыр кыл. Батма, акыйкат токтоп тур. Батма, акыйкат адамды кан менен жүргөндө болот сенде бар. Жок адамдарда жок болорду болгонун эмес. Түшүндүңбү? Сен кыжалап бул. Мен адам өлтүрбөсөм. Түшүнүп турам мен сени. Шону үчүн колдоп жүрбөз акырында. Мен Бишкекке барып келдим. Bir süt oktobastan. Bir süt oktobaya kaldım. Bir süt oktobaya geldim. Oşo kişi ataya geldi. Buna şeyte şo kişi söz verdi. Tura uktunuz ha? Uktunuz mu? Turan o da şo kişi. Usta. Ya jala o eski götürüyor. Boş mu var? Sen uktun ha? Uktun mu sözünü? Sen hiç kıjalat. Başını büyük götürgün. Düşündün mü? Azı şo kişi men saat 10'da joluk şalaz biz. Hiç kıjalat bu. Heptir bir yaktan akıra degen azır. Bol beteyle sana söylüyorken başka koy. Hiç öyle olma. Senin desi oğlunun özüne gerek birinci, ikinci kızına gerek.
Bobuklarga kim neme kılan bolsa Fatmadan so'rab жазып deydi. Tushundingmi? Bariga javob beradi. Prokuraturga barib chaqirsam keladi. Nerga? Областной prokuraturga barib дежурный прокурор bo'ladi, keladi manga mildetli kelganga. Batma, sen bizde turuşsun. Biz söylöştük hazır. Halasan al beni çal verip, top.